نه پول آدم دادیم لیکن من این رو گفتم که مدلنا نشون میدم که شما فهمید اتاق سکون میرود و کار میشود مثلا دل خواجو در وقتی که تاکسی دا پول میتین وقتی که کافه و رستوران دا پول میتین وقتی که یکون چی میخرین وقتی که خیر میکنین وقتی که مثلا دست یک کس میگیرین دل خواهد همین پولی میدادگیتون رو بشونه کافه دا وقتی که تو میشینی میخری مثلا وای اگر که مثلا نه 50 سوم دا خوردی چی سمش خودش باشه 10 سمش فایده شه کنی انا همون نکن همون رو بشنوندم نکنم اما گفتیم که پیسامون 2 هفته دا 2000 تومان شده بیاید پاچوره یافته میشنونه تو میرم میکنی با ایتر یک پلاش میکنی که دروغ روانه روی خواب دب روان زین من مثلا نه میره کاری دارم لیکن همین момент ویدیو کامرای ما ویدیو کامرای بدانا چیکار کنه حق نیست او داره بیگ و من میره حکیدم مثل فروشنده اون رو 4 ساعت تو مستر کلاس میذارم اینکه بعد کنیم همین خلاص باید ویدیو کامرای ما تخمی کوریدن ثبت تخمی یادم خیر خود دادم уже алакай хас дاریم причина сохте муже причина сохте муже هر خرسندی همراه خوش دودی خرسند میشود خرسند شین ویدیو کامera da zaten میکنیم باید میگیریم خب tamam kaçız tamam şimdi telefonda rahmat şurada rahmat olsun mam bu korum ne Koşuyuz ya tam kurup başına. ulan salon işi var ana kız sen kadını kaldı ben pul mekan yok da moda mekan hangi maksada doğru karta çormuş mu ben halde konuda rafta hiç nazar mıydı برای چی دادمش نه اگر نمیشه باشه شوخی شوخی ana hiç nazar mıydı çıkıyor eksen var orada çıkıyor doğru düşer çıkıyor kursan diye ona hiç nazar orada kursan bu ana akım uftuga poki fantaziyata کار میفرمایید کار بفرما چکل وایرا چکل دکل انگور گیریر چکل خانه‌اش چکل در شخصان راستن چکل فرزنداش کتشیش تا خوردن چکل مثلا یک عمله که من کرده چقدر آدم خرسند شده شه یا که رستوران در وقتی که پیزیتی وای تصور کن که چقدر آدم ده تو خوبی رسوندی официант какой-то می‌بینن کارخانه فایده می‌بینن کارخانه نالوگا می‌کرد پلیو می‌تا پلیسویت می‌تا دیگر می‌تا اپلیسویت پلیو 10 میلیون یادم ترکستان دست می‌ساد فانتزیت استفاده برده و این بعد با درس محصول وای می‌کنه می‌ساد لیکن اساس آن همین моментои ҳаст ки мо гуфтугӯ поки ба сами шумо расонданӣ бидем ҳамин инструментҳоро яъне ручка бо чӣ фаҳмидему ручкаро фаҳмидем 4 қадам кофи медитатсия сета инструменти бузургтарин ҳамин туҳфа шуд шумода истифода бурда метавонед ки мақсадотонда расед якумаш ки любой проекту любой компания сохтан мумкин ҳаст ҳамин донишҳоро гирифтан дуюмаш ки компанияра вақти рушд дошта қапидан бисёри одамо аз даст метиҳанд компанияро вақти рушд идора кардан метавонанд мисол нигоҳ кунед ки шофёр бошӣ агар айру 60-70 саат меира озод яке под гуфтуга поки рак кашиду газаҷа киди 160-180 шуд управление бу мекунӣ яго балода мезани рушди компания мамхел аст як мисол ҳамин доходи муайян да омӯхта шудагӣ риска зиёд мешавад ку ҳамон момента ти идора кардан наметунӣ и
Upadagmış. Lakin i donişa bigde magar vakti ruh